Inra Yesu yadie yo. One more brand free yadie. Ubi benya one free yadie. Inra Yesu yadie yo. Ene Ndema omo beja ayi no. Omo ba hospital, Tech Hospital. Amo bia we anu apre sa. Nipa sumasi akura eze we dia. Hona obi beka se Sompa omrasa manoni. Ohun se akura na momo omo ko omo to no. Omo ahu. Ba akura na momo hu sa nipa sumasi ni. Gwagwadu mebi ahun. Ana ebeda Nyankopon asese nyame wa yebi. Hwe me se ne hwan. Hwa akura asabi eni ebu no se. Ye ni ngomo bi ba bia de afande na we se kwa na ye ko na this one just no be bachi. Abofra bi no ko school. Na efie nibi. Maame ne papa nibi. Edi omani di anza maame ne papa ne beda na oma wododo. Di wanda omo to na akra na afa atade hye se obeko school. Ndi kokwafuo mu ne ntade omo hye ne fie na bi wo tamura na okọ school. Do go do school mo no mo ya sports. The sports ni ma na ohun se aduru mirika so. To pie school compound na ya yi omo mbetu mirika no agina ho. Na akra nde vim wura nipa nim na okọ gina nipa na egotu mirika nim. Nzumekobi. Mekobi. Ewana teacher ni ba ako a onim nkura ye. Ekwa no we sa akra na nhye mpabo wo dia kan wo chi no. Flow o ga ti ri agro a. Ko flow ko gina no ho a. Ewana teacher gina ho dina. O ga akra na vim o free ba bia be wura mu. Abra school no be yes for on tiase. En odi mi ka je panyini bia wo gina nchen. Empabo a enkwa akra no. No de ma akra zo nhye. Agwane we papa nanim di no akohe dom no hedi cheri no opamo no no kwagusa amprensa ho no sha mpabo de manchire ne nan wie no mi animu mu a chire o mo se mpabo no enko no barade no onim se obetimi aye ndi obeko ogwa akura iko dimbi e bo pre kati chani ni koyi no o de ne ho afra tian hwe ye hwemra enye de ye komna sisi ye maami yakwa basa ye bufu ani yi na di zeko next man ba jusika ugina me so dodo anu nti ye yi na di wa adwene eti ye yi na di me kami am party wa bem na maamere wafo de omusika akoye free education no aduane amankofo adi minister na etua ne kakese aban ama ne ka wodam ama ne fie tim no okosu agende papa ya jibosia na duru achi afede ye dan ye ka edi mayesika no okugya wo mo ye huna hiafo ye o no ohia ntran ba akofo so woskani a wutrotro bi ne no wan kantim wu pe wade be ma ufi abo asesa saba ya o ma be kosa condition bi eye ne ade ye nkofo na wade de ho sa eto ndo so agya no ma ye bone woni wo enam na mo so ho mumuye munwuna hiafo ye kakra ne komo ya uti akra bi ka 8 million ba wo ko tena restaurant da u dey pay the day 1000 Ghana day na man dini nyina obi ba se na dade no asa ma ne 8 million go kakam ade na momo ohia ya awerho saa kogo ye fie panyini menya ma ne Friday on na aboro so panyini bi zo tumfo ye se ma no ya dodo udimisi mi jai edu adama fato fom panyini kwa so se de oye ne dama ye na afi ohia ya o timisi ohia se mu a na no me kan se me se skani didi matam ma na nhime go fa ekwan ya fa so make money na for but munhuna hi de money me gidi ye se ya dofo ne etifo de bia me kachom se do mase se every Monday beto samri ifia da yi na chese omone aye bi pa ye bom abaso omo aye bi phone call se obu okla se minya moda me hwe moda ne first day me chinchi me ne obi a otesa bia no Nyankopon na direct se chinchi mu fidie na nkoto so mpa ne tie futu wanko ka wanu adwo nti ye besere wo mo a mu tatie ye no obi ntie no nko kanche obi nso se dura na dua na wo pese adwendwen a wo dwen no ana se how ada so no enkohwe ba bia Sompa Asem Mpe Nipa na anye bia kra no ebema sebe adura nka wo konom ana no ma bia wo koye no wajago ya afutusem na akwa afutusem na nipa de ti wiase wo we hiani se te me ne etie ya busuani bia ne bi se wan fa afutusem anka wa brabo ho a wago bebre
na de walking mama chia me bra Kofi Ushu or Germany. Okay. Na me bra peninsu for UK on ne raba bedu. Okay. Mr. Amo baby will be a mwakwa ba ono wife. Mwakwa ba nyame adoma meko kwaku minya bia mebro bi wai. Minya bia mebro bi ti bompaye. No ma ba mo man sa akwa ne kura ba ko. Ya man ya so ama na unso anya bi yo. Do you appear there any special say your man na birthday ni nyemro and do you appear US and tavo no na nkopɔ de afi ba kwa na edruwa ye be rehye wo mo nyemro kwa hu se asem bi safoa ene ko bi asem bi pono na wo ba oni ma che bibi ye sha oni ma che bibi but nkomo a na mi di kwa kom de wo mo but do wo wi a wo dura na akopoku trading ana wako supermarket bi akoye shop ya gu kato na de akogu fridge mu nipa no so ntua ne ka okokan so e wo adwe do je na yi wadi unti wi ase wiase di adanadane ye ene ye kasa ase mu ache obi biara enye usika bi awo me makasa me se Ghana hwe edu tama amanyofo ebeto aba omuti wiase ase die ntia me kasa ne se obeba ho sebe uye kwatani ana sebe unsakra nya na wota kra na wabacho na wo pefu onu kokromotini nti no beto nsadidi saata motiwi ase wa husa no nipa omi hia no etu no beto nsadidi aduane no enye do obeto ntu atu nsadidi no den sa tu ko mni ade but mani nya position ni we ne wiase na wote ase na yira onti wiase ase bi eso mti ase no mo mpese o me se o mo mpese o mo be anti na make so unti ade bia wonti ase no hu ne yo emundo nyonkwa bomfia wate da korope o me na make cho hwe edu mebi nipa wo beda ho o krama ni tifi ampa ya ne Ghana akrampo de Asem Mpe ye ntire ni nkrama ne akase aburuche na krama nko ekwayi wachocho ye ma de basket asen ne komto nko de dwamra ye nim eti wiase no Ghana ha no esesa nka ni wiase no nipa bi a wote nchen nipa bi a ne ye adwuma de wote oburo no so akwada no woni bidie kwaku me se menka na no me se edu me bi a oti wiase ase a na se wote na sa akwa hu akola bi na ne dress wodi ko school hu akola bi kom de na oti wiase ase a ohu me na masa afo me che o ma kwaku me se ohu bo ya ni ka he kora no se de okono bi za cheniska menkai me de Asem ba wie no tamane wo fie ni ho a Fox FM na aka ni eko rest studio katacho time na bibi na ye me se me mpie free Fox FM mra prempa asambo e kwan no zongo ai wono wo de ko zongo ai for Roma kan aka so me rest studio minim de ye ya me ko ho kwa ku me du ho no na akoda bi na akora he na chige na me hwe ne ba no he na chi na utim se numere no akora no de obedi kora den kwa ku ne ekame mi hu no me call me rain shall say me ko akoye adwuma o na bibi ka chem say no kokoma anya buta yedi opie no anya buta sa kokoma ayi oba ni wadu na na Asem hene ni fie no o sane na me tiem fese mame mo twa nani na me se bra na me so okwan o se oko e friends e wrestling of ho na e ba na wo ko e fie na me sa me hu bibi se akodai wadidi o se awia na opa kokoma na numre akura ni di kraketo abawia kraketo abawia kwagu Asem meka na supon na me a wo kan anya bo no me nam sa enti yesi akọ se ye kofi kwagu nam hwa akola na o heche nam hwe na akola na hwe me kwagu obeden okoi so okọ no ansuo de asichire da kum fini bisa nam sinti akola yi edi adwe kwagu edu me bia enkoda bi omoko suku edu me bia obi ye di ne birthday ya de biscuit ni ade be ya chicha ma wo mu akola to school the Monday ne birthday woni bi da say na akola ne thinking sa na me kwa de mini papa na eti ya wo mi ana enti me ma me ne me papa eti me de sa no ma o menye bi ma me kwaku ohia ya o kwaku ohia ya o edu me bi akro ma sika fo esra mo ye nim kwa mo fa so pe musika na so ti wiase ase kwaku ampa wo hwewurewune na no be sika fo binum se bosume so no mu tua wo keska na we kese no o ma ya tamfo ama o mo but nipa no so ma men ka sem je wo ye wo hene wa wonti mi mfa wakonwa mfa uchini ye da ye ni asabe ye hiafo yi ye ne somo ye ne bekura ye so no mo fa ye hwe me se ohia ya o obi bia wutie na me se wo bia ti wiase ase
emfa ho ne sabe usika kwa ya fa so nya obi se me de kwa me fa so nya machimu anya de ampa eduma bi ampa wo beka se machimu anya de anka manya sika o ma me nka asem kire ya wo to nga ebi kwa na ma me bia na wote wo nchen ana sata ma woni ne hyai no ma me de wo hyai kire saa ma ne ma me ne sisi asai me pa chaw anyanya bia wonya sika yi woni mase e kwa ya fa so wonya sika no e kwa ya fa so woni ye e kwa ya fa so wonante ye wo butu ye woni mase ye obi na dandan wo te du me bia sika bia wanya enya wadwen se me de me na me brepe me sika eti me de me no me timo oden no unti wi asiase yanti wi asiase we akwala e picture ye hwe ba ya teacher ni na ofre ne se oje sa akoda ne mpaboa ma no woti wi asiase teacher ni na o twantwam ne wo no se frefref wo ho ateto bed won ti wi asiase so ti wi asiase anko onye sa and now ni akoda bi mo nwa bi asabe ote akurase a sabe oni sika ne ba nete ampa edu anumre wasesa o magu o modua ne ye different unwa ne ba na dua ne ye different pa ohia ya de mo hunu nipa ye wate mo hunu nipa ye wate obi yire gya no because of sikani bi nti aye aduma ye ntua ka no de bi akọba akọma eno nti no na yire se wontimi nhwe no wagya no papa no so da so twi nipa nde ne ye aduma areho hello hello Kevin I say okay yanko yanim okay and asanna makanoso abawo mpam cause ni pe bia o yati bia oso amfaso na minim gente obo ba yati ana minim gente obo ba yati obo anu ma obo yati nfiti asian ba awon chile yewe no ana be neni je be wi ni payo obi so anu ma nfiti asian ba eni je na so yen na ba ohia na ho chile na se de akore de ani anta tanwa na akora ni na sha tare na sha na shempado na so obi nyane mujiji ese akora obi tinye bibi so kwaji obi mpaboa mpo na de man afei ni na yeso video ni wusa akora no ahwe fam na so ni na echi akora no ampale na so class ko ni afei na edi kan tinipa bia no me so mfaso for hello Bachom go for line so pa me hijack here Bacho hello good evening madam Bacho we radio ya de won so yanko yanim amen Nami shira woso no wonyo kese hello hello good evening Mena me friend program no o woso yengaza papa I want to be any come someone to be a credit a couple for fees I will be in Caribbean and see the man what can it be to put what has there in river hope and I must say Kafra kose wate hello good evening evening I don't tell you on especially a the Amuka the month of who is nowadays with again is a selfish interest lady. Which me up but if that person back then they are have the you are so no the Amuka is true by again but from a selfish interest. Obi over funny street and one let on that person come and send against you. That's one of whom you have taken in your home to that one. Nyami shira won so pa hello ya ku papa meet you hello why Wofa yes sir nene mba sori na awade aduru oh ya kaya ho ahye dem na ya wura dem oh for woni mina na
atim moyre akase won pese hia beba ye fie ho ayi ye penyi baako ama na akwa abokire se no beba be fo bia baba ko na ni awia me frɛ me bra yi a wo kan tell me say dem me say sika DSin abokire ena pitugu fom na mata se ana oh na me mba ehye dem oh allo ko ya ho awade o oh obia ko na ye nko ada dem na awade mboni na buronya hello good evening sir bacho ya friend sedu friend ya kwa Madina okay yanko ya ni papa Nuraho na mishram eni ejmapabu amen ngani besides the research program we Mr. Lumba anka menya ya me here contact ma why nyamisha mate okay bye hello Ajama adwe ya ku mame ipa chone mama mengira ko yesu nkura na yeti he min fie mu program is done na ma pato ya roko papa Yesi adwe ya mu kai wo be bia to me because of hearing agency that terrible ohia ya o mu program ya ma me wira ko ni ba ni mu bia ko to hearing agency mano hearing agency ni ba dale ma ni tunu mu program ta ma kola ni kirika on fi atipe na mi mo tun ni wira ko na mi shira mo wa amen na shira mo pa na mu program yake ni bida ubapa wada wakoma so pa yale ni yese 5 million na akra no hwe hospital dada no wo ka sei sa pa na hwe uniska wa bia wakoyi obi adwuma de wo ka wo de nyeska na wo pa di o wa mfifiri wo ba na ewu akra ekọ ase de obo di grant mint na di no pese onye ngohwe oba na sigani si miniska na wo ba na ewu no wa bebo nsa he ase tochi na wi no onye ya o hello Wofa Lumba yes sir one opapa ko me ko fo mi enu me mamajo yeah ma pa wa sema ki wa na menya from Royal TV money aduma na mi sure promise for the binum ni sene ni partner mo ko so tuefo na ni ti mo de pa ni aban ya za o ya le pa na ukuro prank ni ngo je gu no so nya mai o mo so mon camp pa wonya na bi amenka mo na mi sure won so hello good evening Wofa Lumba good evening boss I don't know what to say radia ya de won so radio se radio shamo pa and me wura ho bebrebe oh wura ho bebrebe na bibi ti se me yesofo because of our church oba hello Wofa Lumba idio ba baby nti oba itawari oh kona miensa oh asori ya me wo matinamu protect me yes ese man kwa asori no Bible school ti yentu America Lumba be preach abonten ese ne kwa 17 no your mouth for the nyashi ye be fia ni yusu oh and you know gawe na mafuna me ne nkwala oh Lumba edi e betna se me hwese je ne ni pe bi ya shira so ya asori ne sofo the papa me da so asori sofo wan ko school o ndi o mu ndi wan ko school o ndi yentu America aduma ne de o ye mo mani ye be kon ba jawese ko kanya mi asem twa kalaba so le ne fi Ewrade ma ne mpale wu di o me ba bonza papa nye di enyo mo ba jesia ndi digale ne wu no mo mra mo ba jesia Wofa Lumba enyo me wa ko papa ka fa ko radio shamo pa radio shamo baba o de okura kire ne ntu beti ne ma bia senti e be kan ne se kose da asori asema de be wura mu bi no sa asofo no so cars ni fie ne mako university akese odidi o se preach gospel se nyame ye o cars bia ne boarding bia woni fie enso na o yongo sofo hunu gele ne ma edi uwi abeji no se nyame afre me gagu
Hello. Na program. No dia grad we be pon. Hello. Good evening. Good evening. Oh. Something. Bajo na we. Hello. Yes sir. Something. Wada my voice we dia Sompa so na abete no. Wa na we. Bajo. Good evening. Majo so yam ko yari. Kofo ya yeshi ne no be ha. Hello. 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 Like two jina so yam fa foforo. Hello. Hello, good evening. Good evening, sir. If I tell baby I'm here program in my free. Ehwa no wadure. But we share bidda and then kwa na me share. Na me ran ku papa. Oh. Me ran ku be mama ka myself. Imagine. Omu 1 day 22 back 27 back. Na mu trade we got loan na kwala ku kekeso. Na ya say no for traveso. And then me ran ku papa. Me ran ku pa. Ba shade na ma me ran ku papa. Na me ka mo ati. Eni mu ni papa mo ye. Amen. Hello. Mami nyame nka so mate na aweho no nyamo nko na ye bre pa but ye try na ye betimi nye easy o. Hello. Hello. Hi. Good evening. Yes sir boss. If I tell you hello. Mi ti o pa opanyi yam ko yanim. And you made it. Me ra for you me pa. Oh. She said, program we did. Me kai say maybe school na me ye call school party na me atare. Oh. Na ya ti men come to penny do to force na men ko jidu be ko ya o say o asie na mo di ko etuma no. O mo ma intimi ken. Oh. Ma kana wa o ma mama and school party no mo comment me anko. Sompa FM. School kra nya party kakra kodi bi no. Me ra for you. Omono de ni bi o. Oburu bed no. Hello. Hello, good evening. Yes sir. Me pa show me friend Sompa. Ehwa na we yam ko yanim. Me pa show Salome Mbede. So my Ghana here is Sompa ye ra kwa kasa. Oh. Because every day me come and say wa akomade open wu obi akomade na wu Fili. Me fiera. And so no obi betina me fear me make sure say yes ni political agency. The fun is say me it's anytime be me fun say be ani am make person so dibi. Senya me hu say come ade me pen no. Eni me say uni pay that me so me papa be am so me mbe ya me wu omo be. Say almost stop. Bi akwetena obi fie. Oh. Say me mre me ra ho papa so free die kwa na ama me ra ho mo. Watampanya minshira. Na minshira no adwen pa wate. Ye nipa nyina na adwene sa. Anya easy o. Hello. Ebato meet o. No, na sepa ni tabia mo tete. Oya se de sana baba no. Se ni pa ko de skache ni. Ya ni ya no. Baba. Ni ta mo ba. Na ba ko ka de. Ni ta se o bo ni ya to. No apo ni pa to se. O di ya skuti ya. Nesse tempo, eu posso estar o último ano, mami, eu tinha um pouco de contribuição, todo o mês, Hello. Hello. Good evening. Good evening. Pato na pomo. Radia ya de onzo e. Wofa. Baba de ask ke tabo de ati wofa. Ya bro. Ma bele papa. Oba unim ko bi. Ah. Kodu ano.
Twete. Yeah, man, I want you to go to Cochoco in Mano, Wofa Lumba. One green at you come kakra. Or do, me catch Nimanoa. In your dipping. I'm a tumor, no, Jenny. Makono so Miss One ya no. Miss One between two the I'm a boy and I'm Sompa FM. Jene hono na de atwum jene na mu nya bi. Jene hono ne hono no. Nyamin shira. Hello, last two call me dear chair na mo me mfa ne aka ma ne aka nso ano odin pa. Hello. Hello. Yes sir. Hello. Mentie wo ho ye nko. Good evening. Yeah, Joso. Hello, Me Joso yanko yanim. Radia ya de. Hello. Opa. Yes sir. Good evening. Evening. Mbe de mama mra opa. Yes o. Ablabo we ma fa mu penyo. O mi se mi sade ba ma fa mu pen. Me kai me ba be yejes. Na me ma mi ni mi China. Me wo fa mu. A u fra kuntum ne de jam registration fee man. Edu be bia ya. Na so ye bom pa e nya me kam ona muntu ni adwuma de we mwai. Amen. Na wo fa mi kwati ba ko Sompa FM. Ade na mo ma ye kwan na ye na no ma sum na o mo sum no ye ntumi sum ne back dika no bebo ayo. Okay, e be fa one. Emiripam ni be da the topic bi sa aba na ye hede di ho nkomo pa. Ano nka no bebo e pa me da ma so pa. Nyamin shira won so. Hello. Ya to ba nka ye nko. Hello. Good evening. Good evening sir. Apo me. Radia ya de won so e. Radia du mo. Wofa Lumba na mo me pa bra opa. Oh. Hello, me dear. And Asem Mpe Ni abi ma se meso. Oh. Ku die juma be sin na untia me ka iskenio. Last caller, hello. Mi papa mi piensa hacer en el día. Dale se na mi le sisi ni me ni ta mi sisi. Eyi na esi ura be te ka ma me se nsan ko ekura na so. Eti mi be ko ekura na so no. True fact. Le na mi papa ni ya na wo fie ogun na be ka na ba. Me say, some American, let's say, but see, I don't see it as an am so that and cover here. I'm talk to the cats, then I'm the commando. Up to now, my papa know we work with them. Oh, but we work with them. Me say, if you have me see, no, in Cofana Sumuna, which I say, major of a crime and class here. Ndio visa minton tumanko channel. Na mse me contortion channel because I will be na me again. Yes me papa will me proper. Oh. Itu mama me wow. Oh. Itu program ngaya dia. I just say asoma kuma no pa nyanko po ishram. O ishra won so na onye okese akoso anahwe aha ye Sompa Asem Mpe Nipa enimre no nso ye de dwumadie we ya bre kopem no nkono so. Wada ma ene said the Asia fast, Anna Debia Diana, catch it will be say your first time, catch it will be say, Omre Sompa Asem Mpe Nipa. Almost Friday na ya tattoo of Anka. This meaning I make home. But Friday pan he had a con media, so send your no. But this in so extraordinary.
and so do fa ba bi church nwum mu chiro che se ene na wo hwa ka ha 7 o'clock to 9 o'clock Sompa Asem Mpe Nipa team ne me ansa tenasia ejamo no Wofa Lumba na fosu ni ntiri etenasia ye bi different gra na producers ne boy achi do man ese ye ko akoye ni mpa ye ko computer so de aba ye ba pe me de asem de bi pe bro tena ho din enyim firi a entwe ho ne sa asem yesu be fa akon ye ba sisi ye ba me do se mu bi himu ayo fienti aya na mo ma me de sese be fienti se metals me do use let me show us it me popom any de be tell ya mama and nunti ana metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na open 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obey the level of frank enterprise now love tas no 30 by 60 25 by 40 and so be do ho wash you floor no 30 by 30 size ni na me desire who do be away no obey be ho na bag the season na who do so there the water closet who do be obey be ho kitchen sinks and the taps I would already be washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa only cotton of fear no a comfort room ko yansoro frank enterprise now baby send you some frank enterprise oh it's not market magazine room and some of you the not filling station no abrosan ye no mu a ho and frank enterprise ho na lady asem da kura ne say so wo is bono any ahafo e kwa kopem no for baby se o pe tas papa ni ma wo bo su bi etu akoton a en to wani ko baby se do we che frank enterprise ye go mo ni popom ene bia ne bo edafom for number is see a na ti asenda attend ye baka kire we number is 0245 283458 and now say 0205 987868 now question we say ye come frank enterprise tas papa dos papa any WC is papa headquarters number 1. Oh, David, my bantem do. Obi yes mumbra ni ntu kwa na my bantem sa. Babe, nya botre. Oh, also mutimi delay kakra. Tase, nana. Babe, mama yempe baby ntu na. Na yenom kakra. Ni yemfa delay ya kwanti yo no. Bye-bye. Losing the repeaters to the bloody. Losing the repeaters and Bemansa. Losing the repeaters and Bemansa. Bama, Brayansu Memansa ni. Nansem, one top money power when you feeling what she and says up in for FDA, Aji, the Graffiatum. And say, oh, she, and Sunny Shay, the Anas, any man, I hear Quaco, rainy delay my beaters, no, raining some bed just when any penny at 12 no, your friendly delay mine was so no my yard for Yansa to one on Quan, I and Santa warning. So, what on dear, but oh no ma, for Yansa at home. Who host near Kingsley Kwakubuache, popular known as the nation's uncle, Wofa Lumba. Men Ataman can next Friday and Numeri, and some were pa, and then some Fiha. Oh, how be a man Yebina Basso Jambe to a number 0509 438 484. Well, already in Tina Mebo TV Nidia Guso 0509 438 484. Ofrepe, Obetu on Canafe. Omotimi no atoto nko ne apeda de ama na ado asemaba na ya boa na Friday dey transit say ya social media issues oba bia ya de bi kwaku ene sa de no ne ye kwa ma na mo ye pashia na mamo ma ha emema mo ye nkwase ampafo ne sebe mamo ma ha ye kasa che responsible fathers omo yire no muntimi nyi o maye kwaku nim se papa bi wa onna the days nyina ya adwuma kon obefa so na yire ne mma bedidi ohunu se nkura na shata de pa ohunu so ne school fees ka ohunu se na yire address yie ne yire tri ho kani ho a na ne kra ame ba sa afo ni nyina yire no mu nse nyi o maye
Waku bre wodwini ni tiri ho no no wodwini mpena asem ho. But na fie din no wasese a onna asum da on like is kada ne banyale ma wanko bre hospital bre sika maida on check atade abra acheda ne nkunsa abra acheda otimi didia na aduane na bu ne so otaba enyire ne so da light be enyire ne so da bola ye prakotugu fi enyire ne so da ne ma school fees nka mu da saa ba ne da so ha saa ba ma we ya obeyi na yese mi wura wo bo adwuma no we de wo pia wo kope business no no odwuna aduaman ho na me kunu ayu pia cha sam no ye na de sam no ye na ya ma udan dem utifie ya o ya ne wo ma sa ba ma we da bia nkura ne didi kama omo nkyere omo da aduane sa osi skanie light sa osi skanie wo yare ya skanie wo trinyu ye fia skanie wo try ways and means bia asem wani baje ba wunyi na ye da ene sa ma no ne ye bo omo so oba bi de ye wayi aye wa hye ma ne monyam kwaku ene wo wura ba hu biem papa bi atu akwa adwuma o mai na ne ma free school buy no yesa de ne ma no ho ya akono o mba ya o ma be change o mo appearance se fie o mo tim o mo nneka enkoye ni je da bi o mo ato o ho dada na ma me ne se be me wo bo adwuma no nipa ya de o sayeye na me nka ne me kunanim me di ka de ahye me mani trim amom de respect sefata e de amom papa no because omo papa ye nyame ye nhie om papa nka abdabo no be ye mobo na oba ne nkomodiem no kwaku wose odi nkoma akosi bire bi se ni kuru bo omodin kwa abrochire e na obefa ne ba no ene yere no ene ne kwa abrochire okọ no ne ba ne ko woye na omukoduru ye no no be me ni nya pipa na anwochira ba ma adwuma omo ye no ya ba ho se ye be chi omo mu nya pipa nyina do ma bagana ide oso odwane firi adwuma nim ene oje adwuma ndi afeni o mbedi kura eden na be ma na ko imeri ede ma ne yonku bi atena wa chese wara ba se onu di ne ho awu a o mbegina so de ahwe ne yire ne ma no ana a chese dipa ne ma na dwenjire pe wa ye willing se okunu ho ma na yire o ba ne kan na supu ahine me if I tell you team na be se of edi konkwansa o kan sorry say na ya sa no ya mfu say o aboni tiri mu o de team na sesi a I'm liking words. Now guys, I brought you guys out here. Do you know why I brought you guys out here? It's early in the morning. Yeah. Who is that? Who is that? That's Daddy. Daddy. Where is Daddy coming back from? Daddy's coming back from work. He's coming back from work. He's coming back from work. How many nights does Daddy go to work? 5 days. 5 nights. 5 nights. How many nights does Daddy sleep at home? Just 2. Just 2. Where do you all sleep? On the bed. 7 days a week, you're sleeping on your bed, right? Yes. And Daddy goes to work 5 nights in a week, right? Yes. Very good. When Daddy comes back from work, what does he go straight to do? Chukwu does him come back here? To dress up and He goes to take Chizam to school, and then around 12 he takes Chinedu to school. When Daddy comes back from work, he goes straight to take Chizaram to school at 8 o'clock, right? Who takes you to school? Daddy. Chinedu, who takes you to school? Daddy. And you go to school at 12, so which means Daddy comes back. Daddy doesn't rest. Daddy takes Chizaram to school at 8, and Daddy still managed to stay awake and take Chinedu to school at 12. Yes. And when Daddy takes Chinedu to school and come back, he stays with Neto and Chukwu Edoziem. Do you guys think Daddy get any sleep? No. Do you guys think Daddy get any sleep? No. At 3 p.m., who comes to pick you all up? Daddy comes to pick you all up, right? Yeah. Yes. Who showers you and who feeds you? Daddy. Daddy still showers you, Yes. right? Yes. And as soon as Daddy is done showering you guys, baby, hold on, I'm doing something. Hold on. As soon as Daddy finishes showering you guys, what does he go to do? He goes to dress up for Dress up for work. He goes to Dress up for work. He goes to dress up for work. Yes. Has there ever been any night you guys didn't have a shower? No. No. You guys shower every night, right? Now, how many hours does the Daddy spend at work? 12 hours. 12 hours. Chizara, how many hours does the Daddy spend at work? Do you know? 12 hours. Good. So Daddy starts at 7 in the night and finishes at 7:30 in the morning, right? Yes.
And when he comes back, he still goes ahead to do everything he needs to do for you guys. Have you guys ever seen Daddy doing anything angry? No. Have you guys ever seen him complaining? No. Have you guys ever seen him nag? No. He does everything he has to do happily, right? Yes. Has Daddy ever gone to visit any friend? No. Have anybody knocked on our door and that's Daddy's friend? No. Never. No. Not even one person. No. Good. Now, Chioma, who is the reason you are here? Daddy. That is the reason you are here. Now listen, guys. What? Can you guys hear me? Yes. I know mommy goes to work as well. Yes. And I love you all more than my own life. But I can tell you all that Daddy will lay down his life for all of us without thinking twice. Yes. Let's come out because our neighbor needs to move. Just move to this side. Now listen, I have a story to tell you guys. Are you guys listening to me? Yes. I don't know if you guys can remember in 2023 when we were living at the old house. Okay. Yes. When I was always crying. There was a time that I was always crying. Yes, I remember. Choma, I know you came countless times to ask me, Mom, is everything okay? Yes. And I know Chizaram would always come to clean my tears because she was still little, but she knew I was crying. Yes. Do you guys know why I was crying? No. Do you guys know why I was crying? No. I'll tell you guys today. Back then, the person sponsoring us, we were on sponsorship in this country. The person sponsoring us, the person that was keeping us legally in the country, had issues, and they revoked her license. So, which means we were illegal in the country. That was why I was crying. I was devastated. Daddy was unhappy. Daddy was devastated as well, because we need to be in the country legally. And while we were searching, on one of those days, I went through Daddy's phone. Do you guys know what I found? No. You guys are not small, so I'm going to tell you guys what I found. I saw that Daddy was Googling, Daddy was browsing to know if he takes his life, if they were going to agree to give us papers. Do you understand that? Yes. Daddy wanted to exchange his life for us to be in a better hands. He was ready to do that. I got mad at him because that's not the right thing to do. But what love could be more than that? What love could be more than that? He is the reason our lives are easy. He is the reason we are stable. He is the reason all these things I've mentioned and more that I might not have remembered. He is the reason all of you are this beautiful today. Daddy is the reason. And I want to beg you guys for something. There is nothing, absolutely nothing. Nobody will disrespect Daddy. Instead of you to disrespect Daddy, disrespect me. You guys are going to treat Daddy like your God. You guys are going to treat Daddy like he is your God. And that's because he is your God. Are you guys hearing me? Yeah. Daddy has done everything for us, and we will repay him back in a very good way. Baby, I want to tell you something today, baby. I mean, I'm going to tell the whole world that my life is easy today because of you. Our lives are easy because you are here. There is nothing we can do without you. Absolutely nothing. I mean, I just want to say thank you. I'm lacking words. Daddy, thank you. Daddy, thank you. Asem na wie nyina nie. Baby adaya ne koso ya ne pitiri. Na the program de be yere pa. Aha na ni nyina ba beso. E ba twa asem ye mem friend kan che say mema bi omu ni su banya no ne yeka. Ya chiri ma besi memom ye responsible fathers. Ene yeka chiri o say oba mema ne bre ya munyi o ma ye kakra wate. Enafo mo. Mema bi oso odwene na yere dwene ne ma ho. Ni o come to find money say mo be ye okay no enafo. Etomle bi omo ye ne omo ye because of mapomudin ntia. Ampa ukunu no hwe ne ma boni ba won so no na obi atwempena mpacho memmo no no ohia oba na bi wo ne nsem na ohia moa de abeso vufie ha undi no otu anamo na otu ye no
se be ma ni ku ho ku ne ma ho a ne mfunsuo mu mpo na kire odo kire no wade na mo manso do so dodo obeye timada papa yi ye bobo so otie ni ya 12 hours no ye ni day mu a day no oye adwuma 12 hours afehwe ni ma ye bobo so ne papa yi ebi kwa adwuma 8 school 8 oba be dware ono ane ba at ni age wa hyehye ne ho kama no afa card ni ko school oba ba ko be ko 12 onna also ye preparation na aduane ne bag no atwen no de ne ko ansa na omo di kan no wa pon no akofo aba ode ne saa na adwuma time aso no asako papa we gina adwuma mu obeda wa hwe no ye machine adwuma machine be twa ne nsa but obeba fie na yire saa ne ko because what che because of our baby nye time wo de bani ne ya kreti na hunu se ne ngomodie masesa onyakwa na wo de apie eto me bi kwa na surprise bi ne be surprise ye mpese obeti o na wure fi bre nipa bre nyina da unyia ye se de obaya timi achi ne kuna gina o ka je se mi wura enye wanka se message yo ba na ehunu da ka be ma ne me kan je se to mere bi na me pese me kumi ho fo mo nkwanda o ka kura nka wonyini eto me bi etimi decide se ewu na mbe survive kura ye okay o eto me bi e ba ye tirim se ye ma ne benya ba bi asi ne ye nkwa be firi ye nsa kura ye okay nti mo appreciate kakra na me ma bre o na no obusa dan na modam ne ka no yesi 2 years bia ya ju 300 million ukuna djuma o ye tua ne ka 3000 a month enu bi na mudi eno na mudi aye hye penti imagine say o ye de nya sa extra money no we've been through a lot e pa mo chew ma mu kunu di muni no munya ne maami ya ye kakra wate na mema bi bre muni ya mema ga ne yen yen ni mu kunu no ediye be ye mu kunu a ya munji yeshum zenke ye munu ya mema ngade na mo beye obenya minhira no so wa mamma se sudu ya bi so o munhwe so papa ye kasa nyane be bi bone bo de nam kwa so awo ba koku mema ngatache bi sori dwale o mama no mde o makosku obi sori da bi e pese sika ne adijie ntena vie da bi o pese nuane wo fie se nipa mmre but ment mi nyu o ma ye your plans were no bekono ade japade kakra wa ye nemo mi ya wa wukom bra wukom de mam pese o mbere mema bre mate Sompa FM mo bre mo yebi munni ye nwu aye ntime ntra ye damaso wasa akwa enu nti na asem simpo ne ye kan ye kasa wo fom no enu nti ne ye mpopo ye ne njira mo no nti na masem ba ne anya abotre de aka no edise mu hunu mfunsuo mpo a munkai bre na mu hunu se de mbeye no oba yere be ma se wa hunu ade bi a wo mpe no wa yere be ma tale dan a odimi mo no onize be ma ebo na hwode bi beka ba be ma ne mpese ni di e wo fie ne be sesandi no wa ye kom no ba doso ni se de ope ovie no ohia nwin so obe frɛ no ohia ngu obe frɛ no edan ka be so a wo hwɛ no mame kokuma mi nya ma na edi ayi achi a adwene de achi ahwe so ye be hwe so fa na ne ye ni nani wanu si ye be sa pekeko ene story bi be be ya me pese wo be ka sem kakra nsa ne ato aso mfa ma Asem Mpe Nipa panyina mfa kakra nso so ne pekeko wo hu sesi ye na the tosum ni so you very interested pa na me gidi say our friends our ankasa say me medical kasa Ghana yenti our ase be ni ekohwa ne say waye me ho ade Ghana waye me ho ade enti me your wedded wife mo awale ni mu no ma de at times yare unti ne pa we kama wa wotesa ontesa na se de mami eye ne me ne kunu ya bonsem ma ho se wo de wo ye na edume bi ho no ma ta ne mo ya kwaku obey friend kolai se wo hwa wonti ase obeka se bi ankora na ye bone na 7 prejudice one tiase a ebi a wo tia wo mo ana wo ka bibi kire mo ba wo de bibi hya nkura na dwim ene de ni ehu ne ha ba ma bi ni oba wo oba na politu nkura ni nyina dwen e wo mo papa ho te ne obe ho Ghana ha kura bi ni sha no de abone papa so abrawo unim kwan ye fa so a wo ba wiase oba bi timi hya ne machi na ne ma
di ne papa ho few mi wa wo maame no so no sebe ma no woni na wo ma kwakuti ne pa woni na wo ma oba mo ne ho adagya kwawo Sompa FM ti so oba ho adagya ma ukunu na oda so ne oda ne kodu mle bi na wo ye be ma no se fam a wan kasa no wagu ho ani mu ase oba mo ne ho adagya kwa du me bi na se be ma wo bu careful bi na hu se sebe oba opagya ne ntoma na wo dwonso a hwe de we be ma no wo si tene because nya wo dia ana be oba se du me bi ne ye konkran se ya na du ba bi na VIP gina se wo be si adwonso a me ma we bi gina bu aba se ne ho wa ye be ma ni adwonso na wo ba kodwonso a hwe owura nwuram sa de ntoma e kata ne ho eti se wo su ho ma be ma ne se wo no da na wo nkora ba mu a ma respect ni nkosi awie ye oba mo no de agya kwa enne de na ehu de enwe be ye wadi bibia tunkora na dwuma mankora no ehu se se de ekoso nyina papa bre wagu emu bi titi se yo na fidie so no nyame ampata na ba keka nsem se obi ka se oho wonya nko a nenso etesa me ma ho nyamani ha me ye me ma ho ade nyamani ha obi a wote e bro no so nya bedi madanse se me mfa me banko school a edu me bia me anam san kofo mo pon 3 something batesa edu me bia enka sanche ye mate se de ye hu froma no mo ntrase se de ye hu aduane a ye die se bia fie ye timi se nya dada kamenemo kente o na nkura no di bibia hye o madwum ene Ghana de ne ye hu obama bia bre achedi oba destiny awo ma seben kwai ehu akono obai mo kada anso de obai ye hu bi da few people should be ele bi omo ye de nkwan na enye wase de du me bi de nipa bi ye kwagu du me bi he ma men ka se mincho abrofo hu na papa kura timi ye za kwagu abrofo bobo kura ne so mu yusu a ye boy nsem ma wo mo because na anye ya ochina wo anya de ne ehu enne obi edi ni kunu champoa ka chense hwe wafo but one ni say emre bi atwa mu no na be ma no wonte sa na bibi na fi so beta abro ho mam eti sa ne hia brem na me so ese dai me ma na rechechre na be ma ni sika na opi abonte kura hey wo kompra ho hey baby afri ba minim ni nyina oba bi betima tetene kunu sa tetene sa opi abonte ba ya wo musase she hefa because of bema no atofom nti but kada bi edana wutimu no bema ne siye kwa kuma nka ncho se bema bi o opie na o kofi a oyini na maako ifie no so no ne siye o chese jo akoto jata bi abetu fie o dume bi ye nwana ma ye sremo de ye kan ye ka fo se ukunu hweno ma ye koso wo fie eno ma ye koso fie mpa cho sika wom ba ma no fa no lu so na so aboka ye ka de de wanya faso o frewma dume bi a frewma surprise ukunu kakra ukunu papa no fie duma na eba wo wonim de asie obepie so etuze baby o ka che ni cruise onyina no wo ba o ka bibi a kire nkwala no nkwala nketo no kwa na me da na mo ebuso o mo kwa mo sutimi ya no o mo kwa na o mo kwa na emesere oh na we ni we ma show ni nti asem na ye na reho pani no o se wo su na maame ne kasa kwa tie ne kasa maame nso kwa no aja na reho wo se senye hu a wo change your life me ne me ma ene bema bi o Ghana ha atade kwa waje ato bema bi o Ghana ha duane paase e todi wa bonte da bi obeto akofie no ne mana kodi enso obayi hu da enka bibia nche ni kunu da yesra mo yenuano ma mo susu maka wane ne sebe mpreduasa ma wale ne wawale me hwe ti na da bia na ekase obi wa wonte asesa ye twempna kai mu o de pawo ada ne ye wale wie ye
na no ma ye basa ntokwa ne ade de bi edi entem asema edi antende chese osusu se be ma na waro but nye no ye nhwemu ade be ma no waro no wanya mfaso anase walusu na se walusu kwa na de na ma lusu ne ba ye chase ne check no ma obehwe obi aware ama ne fiefo kura bu be ma no gomo se abaya na bra bo asesa so oba na mu ni kunu oba bi betime gina ho twani kunu adapa ne yekom ne yebusa se na se into winter sister wo ye wo kunu sa enne no ma sesa bibi fi so bete bayre homam eti fe sensen na wo kunu wote na ye den be ma bia sesa efiri ni kunu efiri ne yire na ma na sesa e wo kwa bi so ya besre ya nwa ma ya domo aka cham se ya dwane wo mo eti adwane mo ma ne nya akono se be ma pie se fie da opia wonche be na so hu obre okono oba wo akofo ba ko obon kon wo ba eti maame na oba na chase hu sa ma bre bo sesa hwe de me ma hu sitie eye hoya mi sikanim edan nie sebe mi nsuo mi ntwe kwa mi hia bibi ona na nipa ba ko ye mu sese wo oba na wote sa o family no unwa mema no papa sa de we bi si mu da obi ba ba ma e na wo ye o sa de wa change your destiny e de na waka kire no edume bi ye moye kunu ma ba so kaka ye ka ye kunu je yem kakra na mo wo ye ye twemu ta ye ma me mo ye twemu ta mo so mo papa ne ye te edume bi ho no ma ne anu twa ene sebe no ma bi emfata e wa wadiem ye nya ye no nche se sebe mikru pia okope ma mikru pia dabi obi wa ba me wo se menya hwe me na vo ne tiato da me wo se wo de no kwa ye kasa no kwa on de wo pie se ya sell obi betim de ni kunu akocha na danfo nchen ana obi betim de ni kunu akocha na busu afie akọ disi ni kunu acha busu nti be ma ni pie ne ya no ye one o asuma si na eba no ne chese ni kunu ya ye ni kunu fom o ko so na wakọ wo nwa kire no ye srem ye nwa ma ni binum ye nkase mu nyina na mmom edunwe bi won ma ye di bibi hye mo adwen mu kakra se edunwe bi amoma mema no ye hu de ye so mfaso na mema ka mesisika hye boto ye modea se mu hu ye ya ye ye mamo ma hu ye de a ebekọ abonten ti e besre ye nya wantwi ene hwan ene wa ye misei ene wa de bia obabia boni kun charge saa onu so kwa won na ni hu eye yese akaya to ma ni kun ni ahoto kwa kuma ka cho se edume bi na epon na dwuse ne ekwa ubedu sport bi na be market echi no si obi anu anoma na kan finfin o to nko se saa enye ne pesa ko ba no mza na dwudo but wo ko fi akwa ede enti ya besre ye nwan ma muku ne ye at the same time unwa mema ne ye po papa ne ye de be ma ye bia no ema wo ma ene wankasa no ma be ma no appreciate de oye ne bona baso de dume bia bo be ma baso aka ma ye ne chewchewa ene otimi kwachi aboaba okay na minjira kwaku wonsu betimi abo awuram na ado adwenkyira basade meka chem 0548931930 0548931931 obeba before the 21st clinic say yan kan Joseph oyade ye no ebra bedan no nsa yade ye wie pe peke college ntu ye ready abetima abo awuram 21st clinic say yan kan Joseph oyade ye ebra bedan no sciatica yade on na etu ase de ama sciatica yade on na etu ase de ama ntu tu ase ntino etwetwon epacho wase yan kan Joseph tuminika na ebra uba obesa yade am wonya asumdie de ama okra yade bia etete no 21st clinic utu ase de ama wasi kumase oboase akra sunwane nkranza tachiman obejo so na niema akotote de ama enti for 21st clinic na omo number ye 0249 311 hello yes sir bato ye koyenim
So, it's a bunch of them. I say, now move them. The first move on our idea, or won't be but the front of them are ma, and to set it. A woman, my father, and ma, and a woman, and family, or many to me, and processing and doing it. I was still I should be man about a while. But I remember I mean, Sompa FM. What a common room. Miss Marinette. Yamin Shrapa, hello. Hello. Hello, good evening. Good evening. The pastor make a 37 years. Young Quayanim. Yadamasine, Yedika Yadamasina, Miss Sam, the brain program. Hello, good evening. Yet you, Yanko. Yadamasine program, and I didn't know what can some farm a giant movie. Yami Sam will be brave. Miss Sam, not to get the young son, again. Now, find program, say, and Nayan seeing the meals and young family. Now, if I look at my pato, or I do my two way. Or my hand, or I met them and catch it. No way a day. A radiadam or tia papa. Bye bye. Matia, Obeti. Hello. Hello. Yes, madam. Evening. I'm going to do on my brow. We are the PR the money is so. You could have managed to wear the PR or crocodile, but don't pass the moon cat. Oh, you are safe. I'm a man, your mouth. Balance do my name is showing every but or show your hide. And I'm the way it's still moving everything, you know. I said, let the public work or no, you won't go to me again. Then no, she will be bad. I admit you have paid up for near dear no come. On was in the crew to me, be a man of Kama or Crocker of Valentine draw or mission. Hello. Hello. Hello, Pacho. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. You ready at the master part of the master? My name is Kruna with them. You see a good sweep. I mean, sure. Makamadi. I mean, sure, by the master. I mean, sure, also, on your case here. When you're bare more pair, or the trouble of a man who do with me, the animal of friend on Watiano. Who couldn't bell how? May the do up and take away anymore. Yes, yes. Guillaume Fano, hello. Yes, sir. Kodia Joso. Sompa FM. Debbie, that will kill it too. A friend of mine who seen a pending Kai. Also, any papa, I give a seat up to. Yeah. Papa, managed no papa. And when the sister, a year boy, papa. I, papa, will go over you say, equivalent, I do a year. Mother dear, one was a man on one and presume. You want I can be now because this one I want you. Yeah, I'm making. Get a Valentine. Okay, dear, what do we be? And I didn't. But I said that was back for pretty. John, and I married you. And it brings tea. For you, bread on your car, love the legend and the movie. You could say, I'm not going to one, because you're coming. Yamin Shroud, a branding Yamwa Union. Hello. Good evening. Good evening. My friend was back and because I have full name. Young Quayanim. It's your Kojusti. Wajo The Pacho de Amoka Yellow. What's it? Yeah, who you talk our way. And for that team, you will pay the other than on your man. A cool year, I know, yes, it's only 24.
Se be ma wanya na we di dia ma ro nse so we di mi o. Eye wodo ene nkola adamu ntia do ho ase. O ka kire ne se me nkwa aware ne bida. Ta me ne ka sa che no ndi oba be ma control no. O fa mi didi aware na gu. Nkwa na ka wo so. Aware na gu. Wo di aware ka me nkwa no to ne fo a. Ka masa de mo ka no eye no kure pa ma ne mo nkwa so mu kuya de ma wo mo a. O mu yi wo mai. Men ka wo. Nyamin shira pa no anya okese. Hello. 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 Yes, our boss. Good evening. Good evening. Asem Mpe Nipa. Yeah, Joe Sopa. Yeah, Joe, so young boy name. Yes, sir. Wofa Lumba wo eduma. Anyame shira wata. Amen. What is the how big party feel by social media? And now you not to share the social media. Asking the this is come to our after 3 years. You know what the just so it is also social media tell you what you to that your mana. Now resistance you could na the boy and abra acting. Ọ̀rẹ́ tó kàn ń bí náà máa ń nípa ìjọba ìlú ẹ̀yẹ ètò ìbìrì. Ìfẹ́ ìṣòwò ní kúrò tí yé dìdí àmà ń bẹ̀rù bára tẹ́lẹ̀ àwọn ohun ìṣe. Màmí yẹn hùn àmà ní hello. Ọ̀fẹ́. Yéé. Ọ̀fẹ́. Yéé. Ayẹrẹ. Ẹ̀fìrí. Ayẹrẹ. Àjẹgẹ. Lele. Radio that's what they say. No, if you are damper. But just a producer here, dear. Oh, Tiapo. Contribution, no. A basket, my wash ship, or bandy, than us. Oba. I'm sure animal for master one produces. Miss Lemon Morans on to market him of a more yet to ma. No question, of any maybe. And then Nigeria, me, I make us say, our reno. Maybe I make a down make us a producer. Say, over someone say, a company patch COVID HIV. Over foot to a modern man, the bank across be 90. You say, be any panel mechanica, so more because of a tap, I mean, pay with me, we are see, or bow 1 year, Nancy Boadi. Or come back, no, come in. I don't know, let me to TikTok. Of what can be said, or baby, or I said, what petty do at 20 minutes. Uma make can't mean to be more than what you're born or manner. Or come back, bed to work with feeling a compound house. There's a still be my question. Yana Yakran said, maybe I will be quite be does a papa champagne. So, in your offer, 7 previous, oh, more shadow working. A man about was he can't say the way that man, the way so sing. Sinto ewo o de opa wu esken na ni ba da chi oba sinto ti oba se se ira mo o nye ho asi ni sika ese bo do mbre ho asi na mo ma dog no mo bitimi ya ni na ya mo dia me da sipi ya wo dia Nigeria. Hello. Hello. Good evening. And that's a program oh, so that the last 2 callers young boy. That's true. The more kind of the crap. I want to do so. The more kind of do so. A number of because me say a woman penalty. I want to check that a surprise to a bar. About to see surprise to them. But you need that. And I'll forever for an so much over. And that day, hello. Moto Mubuti, I say. Oba, the now I any Jinason Nesse, a man, Monique Motia, or Moshe Muye, Tritimuye. Ya Munyu, my mamma, money, Wunuze. Ah, papa no born home than war brand to any dear farmer papa. Davo for a man, manua, moon treaty may ye, the Bawa no aka,
Idi asem no tie se bia no akọ ne aye kan mu na aye de what you say as all the adwene ho acha aye o ya ache ndu de be she ha da bi ye afiri ya wo for ya ba ye ko ya ni nya last caller hello yes our boss good evening oh so yan ko ya ni remember na Sabio, doing why, and I'm saying, but to me, the first program, Papa, I'm thinking about the money. I would change about yes, I'm coming. I mean, Shaupa. Me say di pane bebere wo line so but me nya abotre my story ba ko da akiri na ye monitor tia na yanko me pacho tago heba mixture and capsules tago heba mixture and capsules wose wo penu papa nom ama ni padua ni mu asane oni ma akotote dia mawo malaria na ye tridie yade bi afiri widie ni mu akwa wose ye ono tago heba mixture and capsules onum bia yade bia tridie dia ba system ni mu no itu ase eni nuro bebire eka ho a so ofre mo number no mo da na di kire mo atimi kokko wonim tago na se memfasa ankrato yimra wo tago heba wo mo badwuma papa se wo yale pa ne na ma bibiduro kwa so tu yare ase de ukwati tago heba wa ye mistake number ni 0243 8296 0243228296 ofro mo a ombejo so na niema akonanim ede ama no Vinci Studio se men kan tro se apunto nhwamudi abedi ntuo no wedding no awo engagement no wona ba betwa video and pictures no na ani ye koroje ka koroje na se watumi se inzu na agene pa na se ani efe yie pa mpa chew omse bra na form number ne frɛ no metwa ma ho agidini agentre ha omoba so gadgets omde be ba no wa hu se drone shot na ewom the send form number na wo program na wo be na wunya cameraman ana se video graphic mine no from 0574 715 778 0574 715 778 o from ombejo so na niam akon nanim di ama wo pa afi roman father duro papa no obadwuma papa obadwuma se stroke etetewa menkan kire wo se bra otu stroke yade na se amwanya asumdua ma okra eye roman father na de kokoboy eba afi body pain bia ano edene waist pain bia ano edene me pato so beboa sa akwan so no atimi akon ede akowanim pressure bia etete ana diabetes bia etete wo papa ne so obesa ne yare hodo bebere to aso a mintimi modin anadwi emere nti number ne 0247 919 122 0247 919 122 0552 66 0552 668517 oje so na afi watimi akon ede akowanim ye last video ne ye asi ejamono last video ne ye asi na afi yatimi akon ede akoyanim pa producer we na wa hwe no ma ye ne hia ne nko last video na ye asi na afi yatimi akon akoyanim pa ya asemo asembi asi asembi aba FM abrantie bia ye twa tro de ato ne so na wakopia fi ase oko no ne yere nyam oko no ne yere nyam gogora for the ale esiro oko no ne yere nyam ye twa ntro ato no so yakogire no na nyinsen no babia na aduru nti no mo mpese na yere bete ayete se na djuma de ni tukwan okwa ebia 6 months no aba ebia 1 year no aba ena okwa ni akotwa ntro ato no so na yagire no kwaku uti kwaku age no ha wakọ ne yakọ jeri no eba so okọ yakọ jeri nti na yiri nim se kunu na tukwan 6 months ena oba o mai na oba no so nyem na aka 1 month kura no wa na be man ja na okọ se ya jeri be man 5 years in chato so be man akodem
into oba na wo ama ne ma no kura wo be 6 months afi no anya no nte yesa ni kunu ne mada se na afi de akọ 8 months ne ade e no anya no nte yesa be ma ne dem na first day no de ne nkora no eko no de ko chia be ma se ni nya ye ni no akubuza nse de ne baaye na abrofo ama mmele mu no ye ni gina glass echi na ado nsa atum se ode nsa ato nsa yem na ode ne de ka ne mana na ni je ne ho ana ebo na beti ye twe na kum papa eje esum no we say police ni no oye ne mobo to be so ode ni wura ba bi oba na wa nkasa no fili na ire ne ma no no duru wo hwesu ni areho a eno ne ye be ka se enti wonyem pa na okunu ko da fi ase a feeling ne bete sei kwa be na be fa so abehwe uma ubetime gina ama na kwa beto ana obeba na obi foforo na take place kwakwa no so ya asem foforo ye hwe mara sesi ana afi ye mfansi ne yanko ye bre na ye tie aye bre Bani suwa ya mani ni kuna kwaku ani ebusa se enema ya yenimomo ya bibire mu mai wona nanyam na case bi se to a 25 years yi obayi free akona ofa ne ho agere ana obi mane dina wache fagitu exos ye bre na so o ko na de han o mai ye pia omba boya because ana de se mangwa ne na so ye shesu ade kwaku ye ntimi nka se ye be ka se ema nyina ma hu se ema so ka se se oba so obetra se acha ema tra se chechen mema oba so obetra ho de obetra ho na no ma bi se kwaku me na no me ka se me hu bi wa obi hank of good in shower central na de na ba court na me se court transit okay enti oba na ba no em se oba ma na ka chen se ya fa nkura ne brand na me hwe wo mo kwaku na nkura no oba ndo mo ba ye ne court transit enti na se san dai ye de ne ko na nkura ye de ne ko na nkura ko som papa ko tudwi now be may hank of good in san wo su na nkura yisu wagwa na ahunte eno ti na ya ka se nipa bia wasetrem no hwo ho ye so de nkura ba wiase a na wo yire a anamotuo obi betimi de no ma bia bejejew yadi yima gongon ye bre na ye bre we ya gongo de a show pa ka onya nka be kire wajire na nkwa hidi so be kire wajire but ye dia wo kon happy birthday to Mozia say Mozia from Rabiatu of Sompa TV Sompa FM happy birthday Mozia Rabiatu see mfa awoda pay emma ni picture ni wo on a daso kama no Rabiatu see na ye awoda yen state trade ampo wo nshira kese emfa ma na yen kan kire nyame kese se wona ne wabrabo mane ye mankoto otemfa ma kwaku udi bibi so so na ya yire ye bibia do rapia one ne maame ne nuanom ne papa nyankopon che omo ntafo ewo America mam na nkorai nyame di mfie ba kwa ka omo fie ho ye mo happy birthday do rapia wono ma ene ukunu Tony Anthony on the Ghana haya ye gurus no ye man kura ne nyina fishi apa my friends birthday kese nyankopon hwe nkura no so awodapa na omo meye Mpe Nipa nti no menye sika hwe abusua no do rapia nyame nka ho pa wa ya ye gogo muta so de atwato na afesi da worship center aba ye ba sisi ande saba ewo mo bodi ne ma nke kwana mo ba o ko se ene me dia semasio kanani pa no na saa na me so ya na wode me edure na ade me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit why oso ko to de abrewa this man abrante ni chuve unanti kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene the capsules ne ya hode abre bia Kingdom Garlic Bitters ene the capsules asembia yehu edeba ne wahu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia oba bia o de pu ahaw no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules
Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obesima. Enuro yi wo benya bi wo baabi ayeton nuro bia. Kingdom Herbal, no challenger.